Yalla waɗu barke Fuuta Jallo okra laggi sellu lam okra balɗe jalla elage aljindala ba amin. Yalla barkin ɓiɗɗo pullo kala kay koreyanno allah amin. Sa ndaari ko feƴƴata ko lagine a taway no yurmi no hawni hande no heɓude balɗe tati depuis ndi leydi wayliti e ɓe musidɓe men guinéen ɓe maneya ha hande l'état guinéen ko machine ji ɗiɗi wawi heɓude capacité addugol ɓe wi wo debbo no noddede téléphone himo décrochude so noddama téléphone himo décrochude himo ley ton fof no andi yimɓe ɓen kamɓe wonɓe ɗum ɓen hiɓe andi pellete no lutti ɓe yitaka ton ha joni l'état guinéen on état guinéen on ko machine ji ɗiɗi wawata addude woɓe déploie militaire. C'est quoi le projet avec le militaire? Comment un projet au militaire? Hein? Hande si l'état guinéen no marno capacité, si be yiduno, ender 24 heures, na 24 heures, ender 10 heures de temps, pardon, 24 heures, hara ndi leydi ɗon foppu nokkama wuru ɓen hettike may ɓen hettike wallahi lazim parce que ko camion je ɓe addata ɓe ƴetta machine ji ɓe déploye moyen on fop mo be nokkiraɗa ɓe yan nokka no waylde ka camion je ɗe no wadde ɓe ƴetta machine ji ɗin ɓe ƴetta machine si ɓe ala machine ɓe ɓori machine ji luweteji no woodi ɓe luwa ko fanɗi wo a 10 machine ma 20 machine ɓe adda mo be nokkira sengo hareno joni ɗo laaɓi poche parce que siko jaman yiyano ɗo siko jama wonno ɗo hareno joni ndi leydi luttayi siko jama wonno e ndi leydi hara ndi luttano siko jawdi wonno e ndi leydi hara ndi luttano en siko ndi leydi luttineno Mamadi Doumbouya ɓe innama ndi leydi ɗon siɓe nokkinde e nder leer 5 Mamadi Doumbouya lutta e kalamu ndi wonta ɗon leer 5 haray ɓe nokkindi fo kono ɓay tun amma ko wonkin guinéenjo saami haaju maɓɓe ala e muɗum ministre ji mo beno dogga ara pour quelle raison ɓe doggata ɓe ara hanki ñallal nga fof ko machine hu gotum mes frères miijite onon suteni ɓe CNRD innoɓe CNRD no gollude tout va bien hakkunde mon yalla onon on hulali onon on hulata onon on hersata onon on miijirtako yo guinéen ɓe ndaare woɓɓe no perdi ton ɓiɓɓe yimɓe maɓɓe jeeɗoya ko jeego no perdi nder ton onon joɗɗon ɗon tout va bien l'état ina ɓe déploye moyen on fof ɓe adda machine oy ɗiɗo ɓe adda militaire ɓe cikka ɗon ono militaire wawi wadde ɗon c'est quoi le projet ɓe militaire ɓe classaɓe ɗo c'est quoi le projet kono ɓe wawi classude ɗo ƴette machine ji addon camion je nokkayde leydi ɓe nokka leydi ɓe waɗa camion je ƴetto machine ji si camion je arata tawno ira nokka déplace leydi ɓe andi endroit ka cuɗɗi woni kon e fof mum cuɗɗi ko woni kon fof mum wuuru ɓen fof no andi ko ɗo suudu woni ko ɗo suudu woni ko ɗo suudu woni nokka leydi foppo ha laaɓa poche wuru ɓen hetto may ɓen hetto hara on jooɗake waɗi ko sama kala yagal ñama kala yagal siko ɓiɗɗo Mamadi Doumbouya irinoɗon hara en joni leydi luttaɗo siko miññirawo makko ma siko famille makko hara en luttaɗon l'état a déployé pour les moyens tout va bien avec le CNRD c'est-à-dire sa yi ko woni feƴƴude konka leydi sa ndaari ko fewndi konka men
atawa no yurmi ko wallahi billahi atawa no yurmi wallahi lazim satti no yurmi do mi duwa mi gitade o beyni debbo no nodde on o hettike jusqu'à le preuve contraire mi yaali o wi aɗo hettike on to woni debbo nodda wona nodde téléphone décro sa wani mo tan on to woni on lemen mo ay min mi yaali mo taw ka ko joni o yalti kam woni wadde ɗo vidéo ka o yalti non publial mo woni ele où ella parce que mi yaali média no publie mo mi yaali hay nokku hay goto no publie mo ele où hein wona nodde décro sa on ɓeɗo kan no heɓi way an wawi heɓde ha moƴƴa ƴetta undugal lubora lagine no hulɓini tadi ko wonde ko lagine fewnoɗo ko kawaseji hulɓiniɗi tun nambaraji tun la ilaha illallah c'est à dire yimɓe ɓen no maayi to hankiɓe dansude kalum ɓe jooɗi ɓe wadde campagne cérémonie de Mamadi Doumbouya kalum ils sont contents Allahu akbar yalla faabo lagine kono si lagine wattanali la Guinée wattanali wallahi lazim i bakkatuji ɗi wonɗo wadde Allah tippinay ko hulɓini e hoorema wallahi lazim hakkunde ni Allah taguɗola si Guinée wattanali la hakkeji ɗin ɓe duwaka waɗede hakke waɗama yimɓe toñama waɗama piyama bonnama ara miɗo hulani lagine sofidama